Ya, ama biake kamu dongke lucu-lucu bojoran. Biasa ke stand up bahasa Indonesia. Kalau sekali akeke ngahi bocor, kira-kira. Eger coba Pak Ustaz. Ate mamadak sekali akhirnya main tanda pasar malam. Tak hadirin zaman tahu berbeda pasar malam ya. Ya, war anggota ke lima anggota re. Lego, la Adi, la Irawa, Samai lo Durhama. Kebetulan lo Samai Durhama ke SSAP-ku. Nah, Lego, la Adi dan sebagainya ada arah pojok. Akhirnya nanti nih, tadi kan benar tuh kata anda tuh jam tuh. Iya, hanya janji dulu. Pala aka umaka wara nenekku, wara nenek jamam toy tiwar HP. Akhirnya nenek madroho malau tanda umum ke ita midi di rumah. Orang nambangin. Harus telepon ke ada hantar bibitare. Orang nama dan ada lain pala hurhara nek lau ke pala kebetulan nek lau mai semai lalo sodoho dan semai lol durhama mai ronggan di rai merongga barang bocong gua mikir nangi lalon temune kuli raba kecelakaan ka ngomong ke tahu media ate lai raba kecelakaan de tanau kecelakaan bune de tanau se curang akal lai raba kecelakaan de bune de bawa de kan de barat tuntina rawan kecelakaan Muhammad nah bune de rawan kecelakaan Muhammad berani raba akak tunti memang tunti Romo bedauka supaya kendaraan hati-hati waras tikungan waras jurang rawan kecelakaan. Onde te debe di rawan dewara di rawan ulah tabe kebiakan. Ira di sana adekku aku si rawan kecelakaan palas rawan kecelakaan. Lalu masuk gua tunggu main kalau edam nah nanti ke ben mudula ele pala polisi edam nah kan deh kasih aja polisi mana dari tero itu saka deh punin dari seakan tuntin polisi tahu suruh polisi tero aneh dalam polisi tero akak tuntin polisi tero maksudnya tabawa akak tapi akak lede enggak enakan deh sehingga waras sebenarnya butuh dengan kepolisian lalu lo kiri kanan tunjukkan oh lede akhirnya dulu rawai dulu lalu hari lo batur lo hari lo batur paling helengan sebuah iya lo hanya lampa siara lampa tapi umam hari elekan lebih pokoknya elekan dia oto kalau oto enak hari ke kalau oto hari di denho nanti kecak deh hanya nanti kan car hari akhir nanti nahogi rongga liaka setelah londong tapi umang maka sebenarnya arake pala kalau keluarga ke kampurate londo sia lah enggak ake kerabi mita ke enggak ribu Muhammad pala sedei lagi rahaban marimpu akan kita rahine duni hanya setelah saking wariha adere dula ele akalampa dula ara lampa lara dula setelah itu dula nenek uni war telepon akan deh wara eli nana gerhanta telepon ka kiri hanta bitani hantani nuntu nah uang sedoho warlan tanda gerhanta bita rati na tele na eleng tu gering mati hanta palake elimwa deti hanta masukkan dake nene wati autele ni na nabak nah bune ko elingin tu macam gering tanda pasar malak autele kan tubuh ke gomi gering
warna tele romo dong toite luak ini bete jualan nang baru lah tiram nene anu kenditi hanta budak halo kenditi au tele picau nang bete ngalucu sereta peparima isu lucu raja tibu namanya. Terima kasih, saya Lewan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.